International Women's Day ki thorom ngasi Manipur mafum kya da pangthokna khre. Nupi da hen ba pangal pire harabasu makhoi bu otpi ne bibadi adumuk leiri haina Manipur ki Governor Dr. Nazma Haptulan haikre. Amasung sakang da basingna MPP ki office ta bomb thamlam le. Kurumjare STB ki Manipur Pawming Tabri Singh Dolen Rukhetri na taranok subolo na paw sandon pizare. International Women's Day ki thorom malimgi mafam kya da pangthok na hugong ngasi Manipur su tuan ba organization kya na sinduna pangthok na khre. Nupi da hen ba pangal pire haribasu makhoi bu orpi ne bibadi adumuk leiri haina Manipur ki Governor Dr. Nazma Haptulan na phangdok khre. Ngasi Manipur State Commission for Women na Social Welfare Department ga punna sinduna Hotel Impal ki Sangai Conference Hall da pangthok pa International Women's Day ki thorom da wafamasi phangdok kimani. Governor Dr. Nazma Haptulan Nupi da hen ba pangal pire haribasu makhoi bu orpi ne bibadi adumuk leiri masi kokna na ba hona bada society sida hingli pura muki thodang sangi nupi singna khunai sida loriba thodang bu minung siga loinana ikai khumna bu utpam thoi haike. There is a need for a balance in society. There should be balance between boy and girl at home. There should be balance when she goes out to work at a workplace. What have we aimed and what have we achieved? And that is the most important thing. Critically, we should decide. Critically, we should see that what since last year when we took a resolution, some resolution for empowering women, have we achieved? How many girl children we have been able to help to get empowered? How within our own family we have helped our own daughters, sisters get empowered? Thoromudu Chief Minister and Biren, Social Welfare Minister Nepsa Kibian, Manipur State Commission for Women ki Chairperson Dr. Binota Mainam, Manipur State Women Development Cooperation ki Chairperson S. Saitama Devi Amadi, Manipur Commission for Protection of Child Rights ki Chairperson Sumatibala Ningthauzamna Maroiba Music Minister ki Tharonga Mari Lerina Singh Amadi Tamda Leriba Tongan ba Civil Society Organization ki agi Lusin bi Ima Singda Kudol Pot Piki, Chief Minister and Birena Lenga asina nupi singbu ikai kumnabu utpo ina lenga ki awang mataki fam kaya pi duna tabak tohali nupi angang da setap crime sing tingna na ba special court na singbat lingkatuna tabak kaya paikatli lenga asina miya mamadi nupi sing yai fena ba tabak kaya left na paket kaya gani haike. Next, the better half of Hatta ba ima ama laiba imung da machin manao kai nei aphaba ima ama laiba matamda imung odo prithibi gi jati sing marakta phidam ningai oi ba imung oi aduna ima singa asi nasra mo ne request ko da bisi asi laiba nga ko da yauje riba MLA minister oi riba ai khol su na khoi gi nasra ni ima aphaba ai di balance yen da ai khoi na soire ai khoi da sai ga da bani makhoi na soire makhoi da sai ga da bani Phidam ningai oiba lambi ado ngasi phawbada Manipur gi ima singna kaidan lai nupi sing haibase ekhoi bu samaj sida sansar sida thol laiba puthok na bhona ka mirol la khudagi hauna mirol aba matung da khoi se sansar da thol matung so mo chaunu ba senara ko chaunu matung so mo ahin tungdana laten baile phone rong ngai ga senari bi ma singni madugi respect madugi izzat ekhoi mipung khudi mang to om thoi ngasi phawbada Sing amadi tamani makta nupi sing lobir role makhata na lobir hai kanda matam gila pa samaj ki soi ga ba tangkat thenkhang kaya do lamjing bi laga koi butakpi tam bi laga setmin na si matam puno pe ma sing gi afawa niyam ge ba suggestion pi bi ro takpi ro puno mo pe injagani hai ga amayam bohana thurum jari All Manipur Student Union MSU Women's Wing Sinduna MSU Headquarter Thoromasi Pangthokre Balance for Better Highway Timda Pangthok Thormoda Manipur University ki Professor Nagpam Aruna Devi MSU Headquarter ki Secretary General Anil Soibam MSU ki Hangi Finance Secretary Singangkam Premita Madi Amkil ki Advisor Khangimram Anandina Saruyaduna Pangthoki MSU Women's Wing ki Convener Bidyarani Nongthombamna Nubida Sathariba Crimes in Tingna Balamdamasigi Ima Oibi Kana Honoriba Sida Pune Yauksin Batangai Fade Haike
Khwarman Ima Kaithel Singh Women's Action for Development Amadi Women Committee United NGO Mission Manipurna Sinduna Lemeral Sidibi Ima Kaithel da Malam Nupi Singhe Numit Thoram Pangthokre Thormadu da Khwarman Nupi Kaithel Sin Famon Saktum Kanba Love ki Publicity Secretary Kwarakpa Mangi Lemeral Sidibi Ima Kaithel ge Thongam Ibenungsi Imoinu Kaithel gi Thodam Paswat Phoibi Kaithel gi Lyric Susuraki CAB Ihoda Sopan Nangkibi Ketel Pambi Imatarukta Ikekun Utki Luki Secretary Tinguzum Ranina Malemgi Amatangaraba Khwarman Ima Ketelgi Popam Pambi Singna Taknabi Singamadi Fast at Central Laitabi Awaba Mayuknari Lengang Hiramasida Yang Sinbu Loina Ketelgi Policy Ma Tamaning Haiki International Women's Day Toram BJP Mahila Morsana Sinduna Bagas and the Open Air Theatre the Pangtoki Mahila Sammenlal Galwiner Pangtokiba Tormadu the Works Minister T.S. Biswajit, BJP Manipur Party's President K.S. Babananda, Mahila Morsagi President K. Nausa, National Mahila Morsagi Vice President A. Sardana Simamui Singh Nasuraki, Jila Parishad ki Adhiksa Amadi Mandal Gadig Lapamui Singh Nasuraki, President K. Nausana, Nasi Pangtoliba Tormasi International Women's Day Gamari Lenana, Mahila Sammenlal Galwiner Pangtopani, Mapungina, Narendra Modi Lusing Government Nasi Amu Halaknaba Nupi Singna Kari Tolang Lopam Toi Haibadu, Sammelan the Kanagani, International Women's Day na Lakpada Lamdamas da Tangdulitaba, Hena Sakar Proposition Haiki. Pro-Laterans Feminist Movements Manipurgi Anirik Suba Mapok Kumrun Torunga Marilena International Women's Day Torom Hindi President Pangtokre Toromadu da Nafki Additional SP Tonauzam Brinda Pro-Laterans Feminist Movements Manipurgi President Nongtombam Surjabala Socialist Women's Association ge Manipurgi General Secretary S. Bijentina Moribami Singuna Suraki Pro-Laterans Feminist Movements Manipurgi General Secretary Lalita Bisanuna Nupi the set of crime sing thinking about Hwana Minorse Haiki All Manipur Voluntary Women's Association Susinduna International Women's Day Toram Impal Giziam Hall the Pangtoki Thermoda Tuan by Ima Loop Sing Lusing Bising Madilam Namasigi Nupi Lusing Bikasu Suraki Taronga Marilena Manipur College ke Associate Professor Janatuna Begamna Nupi Kiana Tangner ba Mute Minayasi Tingna ba Amatoina Punsin Batangai Fade Haiki International Women's Day Gamari Lenana Federations of Film Society of Indiana Film Society of Manipur Madi Manipur State Film Development Society ki auditorium da numit humni setagitaba International Women's Film Festival ngasidagi haukre festival haudobagi tharomda Art and Culture ki Commissioner M Lakshmi Kumar Director A Sivadas Sharma amadi Sanharbi Film Actor Y Roman Singba Myoy Singh Suraki Festival asida Tajikistan amadi Bangladesh na singma lebak sing nupi director sing puthokpa film Nepal saruyari Y Romana Manipur film gi khongjel ahomaka lakli nupi director sing matamama lemdrabasu ngasiri marang kaina thorokle tawbudabu ababa film puthokpa ngamna ba yamna haksinna khantarga thabak pangthoni haiki Commissioner Lakshmi Kumar na Manipur gi society da film na lor tawdang amadi matamama da waramba film gi masaka ngasiga kenabagi matangda wafam kya phangdokhi Dumbagi activity when a lakara in a kanjay, Aduna Masida, Punamaki, health assistance, Punamaxanjanaminavamachani, because Masi not only film is it's something like a Chawa challenge, some of the Notabo society that Masi, Punamaki, blessing, Punamaki, participation Sagi. Tungda Kazakhstan gi nupi director Aizana Kasimbek na direction piba Shu hai na mingthon ba film miyam da utki International Women's Day ki toromasi Kuntranipal Subha Sam Rifles amadi All Manipur nupi marup Sekmai area community na Punna Sinduna Loitang Kuno the Pangtokre Tormodu da Kuntranipal Subha Sam Rifles ki Post Commander Captain Rohit Gogoi All Manipur nupi marup ki member K.S. Susila Yauna Lusimu Kiana Suraki AISF ki State Secretary Ramesona Ima Singna Lamdamasida Lokiba Tangdak Ning Singma Matokta Haiki Kanglei Imalov Kilna Susinduna International Women's Day ki Torom Manipur Press Club ta pangthokre Toromadu da Lubasigi President R.K. Sanahanbi International Awardee Ibotomi Kuman CID Security gi DSP Jenny
College of Nursing की Principal Professor M. Kumudeni amadi Loop की Advisor Advocates and Binodini na Moribami Singona Suraki Tarmaduda Kilgi General Secretary S. Memsa Lemana Lamnamasida Lepalator Nupi Obi Sing Saturliba Social Crime Sing Tinanaba Madi Kongpam Siena Leptuna Isage Sumba Fangnanaba Honor Reversing Punsinaduna Punna Tengaminaba Sem Sarse Haike Green Foundation Manipur na sumalam gi nupi singe numit thoram thawal mela ground community hall pangthoki ahong makhuna ama girmakta karamna mang thagadagi amadi women's equalities to strengthens the democracy habis rakang ai sing wangang ke International Women's Day gamari lenena im Helpy Hand Trust na lamnamasa leriba masagi humang mamal na suja nomjaduna imung manung puduna masa masu sing mi oinana basamjariba mapuriba laikhidrabi nupi sing puning tawatuna kudol tamkre koraman kaithel nambol morang bisnupuramadi thawal kaithel desatuna asama kudol tamke International Women's Day ki thoram Tamenglong Indoor Stadium da United Women's Organization Tamenglong na Indigenous Women's and Children Foundation ki punnasin pangthokre thormadu da Tamenglong SDO Kasam Thais Fagai Gangmai Tamenglong College ke Assistant Professor Ross Golmai Advocate Chumchams Liu Kamai amasung Kanglings Swilius Panmaina Moribami sungana sarwake District Administration Tamenglong makai digi larba imung singda blanket yantoke All Manipur Ladies Advocates Association su International Women's Day Chingmarong da leiba Tavita Orphans Home na pangthoke Association ki makai digi sanatang polong kaya home sida tembang wen piki Association ki hanagi Joint Secretary Yumnam Romolana sei khuding International Women's Day Association asina mapam hong duna pangthotong lakli home sida leiba ngang singda makogi kari hak tanbi yai amadi International Women's Day ki wan to kari no haiba khangna na ba home sida pangthopone haike Lady Advocate Association na sahi khuding International Women's Day ga mari laina na koina mafam da pangtok chai andaksina khoi sigi mapapita children home se asida pangtok chai be maramdi makoi gi kitang kanana bagi damakta akoi gi District Legal Service Authority ga khusam naraga senthang khara makoi da koina mateng bangjage haina sulak jabani Mamang segi December thada District Administration Bisnupur Sindhu pangthokiba Isanupi and Me haiba selfie contest da makumathang tarba singna mana matum yentopi thorom Panchayat Center Bisnupur da malem ginupi singi numit kamari leina pangthokre thormadu da DC Pon Jadav AC Linda Ningomam susuraki Broad RNBA Imphal gi mateng luine na DRDA Bisnupur na sumaling ginupi singi numit thoram kumbi kian brigi manung senba pombi khong singa lekai community hall pangthokre thormadu Bisnupur gi Ward Commissioner W Lata DRDA gi M Bilki District Side Lines Bisnupur gi Director L Pisak susukake Masa na KMC Delhi University North Campus tasu maling minupi singi numit thorom pangthoki thormadu da Masat ki President Oramba Bijurekha Samo amadi atai thopu sing susukake District Administration Bisnupur Sideline Bisnupur amadi Nehru Yuba Kendra Bisnupur ga punna kusamnaduna Beti Bachao Beti Parao ge Street Corner Campaign ama ngasi malam gi nupi gi numit thorong mari lenana Mini Secretariat Complex tagi satkre tharmadu da DC Pawan Jadav AC Linda Ningomam amadi SDPO DS Lakshmi susurake Women's in Governance Thawal Integrated Rural Development Society Organization Wangjing Musung Ningol Club Hairokna District Administration Thawal Kusamnaduna Wangjing da leba IRDS Ogi Complex ta maling minupi singe numit thorom pangthoke thormadu da Thawal Municipal Council ki Councillor Hizam Jamuna Family Court Thawal ki Judge Salam Imosa SDC Thawal Headquarter Mayangbam Ranjita Susurake Jiri Dasu Malingi Nupi Singi Numi Thorom Pangthoki All Jiribam Women's Association All Manipur Women's Voluntary Association Jiribam Branch Sinduna Jiribam Municipality Auditorium Hall Pangthoki Tharmadu Jiribam Municipal Council ki Chairperson S Santi All Jiribam Women's Association ki President TS Manglembi Amoba Jiribam Branch ki President K Suchitra Susurake Sakang dapat singna polo ground mandal leba MPP office ta sinus hand grenade ama ngasi numidang waram tamlamle bom masih
पार्टी स्टाफ सिंह नुमिदांग वायरम थेंगरखिबने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड लाक्तुना असोंगम जावदन लौथोखरे ग्रेनेड अदु बिस्किट बॉक्स मनुंगदा हापलगा पॉलिथिन अमना अमुक योमदन थमलमबने थौदोसिंग मतांग एमपीपी की जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन हाविगम गीताजेना असिंगम थोंगसी कानाना करी मरंगी चथरमनो हाइबदु पार्टी की ऑफिस पाव मत लेते मसी मतुंग मनाव तोबिगनु मरी लेनबसिंगना करी मरंगी बॉम्ब थमलमबनो हाइबदु सेंदोपिरो हाइखे सुगम मसी यारगदी होय करीगुंबा लेजरी ऑफिस बियर सिंगना मियांगी दम थोक तोक जमतम दा पेन पेन दा लेबिरगसु अदो कोई पार्टी न थोंग लाव हांग थमजरी चमिनर कान कोई पुना खमिना बयाय तबुतबु हेन खुलोंग थिबो थोक याम मोंग तोबि बसिमदी कनागुंबा दि एमपीपी नुक्सिबीबा नतगना कनागुंबा कोई म्याम जिंगसिबो खनानिंग यावबिरगसु मदु खनबि तंजाम हाइतारको पेनजनिंगी कोई यारगदी सुगम थबुक्सी कोई मतुंग लाव तोबिदना बगिदमक्ता कोई एमपीपी साइट तगी हम्बली कोई सौजरी लोजना अमतंग दि नुक्सिबीदना कोई हजिक चीरबा लेबाकी इशूसी दै कोई एमपीपी ना नमजबा थोदांग खर लौजगेन को होनजबनी अना होनजबा जिगी तांगाक्सी दैदा सुगुंबा अकी खंग थोनबिबसे तोबिदना बगिदमक्ता आई अपील तौजरी मणिपुर लेंगा की हेल्थ डिपार्टमेंट की मखादा लेबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अमदी प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिंगी मनुंगदगी ख्वाइदगी लू नानबसिंग खंगतुना कैलकल्फ अवार्ड पीखरे नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर सिंधुना जेनेम्स की ऑडिटोरियम द पांगथोकिबा मना यंथोकिबी थोरमदुदा हेल्थ मिनिस्टर एल जयंतकुमार सुसुराखी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा थवाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमसुंग चुरचांपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल न पुन्ना मना लोमिनखरे अवार्ड असिदा लुपा लाख कुनमंगा फंगमिनगनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दा वांगोय सीआईसी अमदी माउ सीआईसी ना ताखी सेंटर अनी सिना लुपा लाख 10,935 लुपा लाख 10,935 फंखे प्राइमरी हेल्थ सेंटर की कांगलुपता थांगा पीएचसी बहियांग अंद्रो खुरखोल तदुबी साइकुल खौपुम वांगजिंग वांगु लाइफम जेसामी फुंगार अमदी कमलाथाबी पीएचसी ना मना लौखरे मना सिदा लुपा लाख अनीनी फंखे डिस्ट्रिक्ट की कमेंडेशंस अवार्ड की ओइना बिष्णुपुर अमदी सेनापति डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल न फंखे मना सिदा लुपा लाख ओमोम फंखे सीआईसी की ओइना थवाल डिस्ट्रिक्ट की यारिपोक सीआईसी न ताखे तोरमदु वांगांगलदुना हेल्थ मिनिस्टर एल जयंतकुमारना हॉस्पिटल सिंगदा लू नानबी चांगदमनबसी अनाबा लेंबा हौबी आनबा खोंथांगनी अनाबा अमना यामना लू नानबा हॉस्पिटल अमा हेक उबदा मौंदा लेरंबा अनाबा काउथोहलिबनी मिबुं खुदिमकना सेल यामना चंगलबसु ख्वाइदि फबा हॉस्पिटल चतुन लेंबा पामी हॉस्पिटल द फंगलिबा खुदोंचा पुनम गवर्नमेंट हॉस्पिटल फंगलबसु मियामना येंबा पामदे मसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल द मथौ तोरिबसिंग मियामना यानिंगदबा खरा यावबदगिनी मसी कोकननो पुरमनो होनमिनसे पेशेंट पार्टी का हॉस्पिटल की स्टाफ सिंह मरत हेक मुक्नब थोए मसी कुमना यंगसिलुबदा स्टाफ सिंहना मथौर पुकनिंग चंगदबगी खुदम फंगदब नते हाइखे हॉस्पिटल मनुंग दिले द पेशेंट पार्टी विथ टेंशन ला कांद चिर बना द पिदोइनो हला हाइबजे खांदने लेबिदो कमादो चिर को थाको लो मुलगा गोरो 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 खोतो का खोला वांगांग दे संगम पिरो बदो कराने पिदोइनो छु खंगदब ले दिलारे हेन बि वेदि पे लाइफ हाइ जदम मखल मिनी अदबाइन तो का जिम जाव इन kan लेको सिने माम ओइदनो ओइ माने कोइ गाउइ बि ति बिन चै लेजे न अदो यारगे दिसुं मसिं जे खरा केतन कोइ आइ हाइदु म्याम खमना तने या म्याम तो बि तमन द सुम हाले सुम पल्ला बदने अदो यारगे दिसुं मसिं जे खरा कोइ कोइ ले नै सान ले बि जगा दा सिकितन कोइ छु कलेक्शन बंगलो बोनस बीजेपी हेरो मंडल सिंधुना केंद्र से मनुंग लेबा सही होंपुगी मथत लेबा अहल सिंह लुखराबे अमदी डिसेबल सिंह द खुदोल तमगी थोरममा सलुंगफम कांगयामब्रेम उमंग लाइकोल पांथोखरे हेरो केंद्र की अवनबा नुमित अनिरक सुबह थोरमदुदा एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधेश्याम उपाध्यक्ष तीनुंगसी सिखोंग सेकमाय अमसुंग हेरो नगर पंचायत के काउंसिलर सिंह सुसुराके थोरमदु की मावइनेना मिनिस्टर ना सलुंगफम मय लेकाय अमदी उखोंग सांग मय लेकाय ले साबा लोरबा मार्केट सेट संगादुर म्यान खुसिनखी मिनिस्टर राधेश्याम ना हाउके मिखल दा हेरो केंद्र की मनुंग लेबा स्वथरब सिंह मेखत मिनसी हाइना म्याम पुना वासकिबादु माय पाकना पांगथोक गमनन बहोनरे पार्टी खेनब थमदन केंद्र से स्वथरबा युम कया खंदोक्तुना युम साबगे खोंगथांग लोखले हाइखे कांग्रेस की बीजेपी की कम्युनिस्ट की हाइना कोई अमत ओइरवा इचेल नाउ कोई नि कुन लेजरी बा केंद्र से बा कोई मैम से खाइजिन खाइबु ता खाइबु थमबा अदुगुमदो कोई कुनसिल लगा अमत ओइबा अनौबा अदुगुम केंद्र मा सेम से हाइना कोई वासक दिना केबनी युम या कई साबल होइत्रे मसिना कोई कांग्रेस की बीजेपी की अदुगी अदानी है कोई लेते कोई गिरी चपा
ꯊꯥꯁꯤ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ BIPLꯒꯤ ꯔꯤꯇꯔꯅꯤꯡ ꯋꯥꯜ ꯆꯟꯕ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯑꯍꯨꯝ NSNRꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯌꯥꯅꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯒꯣꯜ ꯇꯣꯡꯕ ꯂꯟꯁꯣꯟꯕꯤ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯆꯍꯤ 95 ꯄꯣꯛꯄ S ꯇꯣꯝꯕ ꯂꯩꯐꯝ ꯁꯒꯣꯜ ꯇꯣꯡꯕ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯈꯨꯃꯟꯊꯦꯝ ꯒꯣꯄꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯟꯖꯦꯡꯕꯝ ꯇꯦꯝꯕ ꯂꯩꯐꯝ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ JSꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ JC ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯉꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯑꯩ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯇꯣꯞꯆꯤꯟꯊꯥ ꯉꯥꯕꯣꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯇꯣꯞꯆꯤꯡꯊꯥ ꯌꯨꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯥꯏꯄꯣ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯂꯨꯞꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯄꯨꯡ 12ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯒ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯦ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯇꯣꯞ ꯆꯤꯡꯊꯥꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯖꯦꯡꯕꯝ ꯇꯦꯝꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗꯒꯤ ꯈꯨꯃꯟꯊꯦꯝ ꯒꯣꯄꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩꯕꯨ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯗ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜ ꯖꯅꯔꯦꯜ ꯖꯣꯁꯦꯐ R. ꯃꯥꯔꯅ ꯃꯩꯇꯩꯕꯨ ꯀꯔꯦꯝꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯂꯥꯟ ꯎꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯁꯦꯡ ꯁꯤꯡꯊꯥ ꯂꯨꯞꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯇꯦꯟꯁꯨꯕꯝ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯖꯣꯁꯦꯐ ꯃꯥꯔ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯖꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯀꯥꯇꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯆꯧꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯀꯥꯇꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯦ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯎꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ Schedule Tribe Demand Committee ga Joseph Margagi Marakta Apian Pendava Apam Pam the Mayam Pundok Tungan Tamaga Madugi Matakta Maitai Prupu Karim Gatainarapa Amadi Maitagi Puaribu wrongly interpretation Lan Wanabo Honarapazi Quine Sensintaluki Makedagi Yengdun Lebangamoy Masi Makatana Muhana Torok Bataragati Maitai Prupu Haking Nana Amasung Nakoin Sindarakpa Luna Lunana Kanglipang Manipurbo Political gi social gi economic gi diplomacy gi फुरुक की ओइबा धर्म की ओइबा मियंग कया अमदा एजेंडा मयाम चंगललगा कायनबो तोरप तारगदि मदु खाइन संसिन दालुमना तुमिन लैथोप ngमोय कोधौजों केंद्रगी मनुंग सन लेबा अहलो बमदियार अमदी ngarangmam awang maning lekaida MLA local area development fundagi nongna saba community hall ani kendra sigi MLA Dr. Sapam Ranjan na sangaduna miyamna kusina kre ngasigi toromuda yaro bamdiar gi jila परिषद member Samom Manglembe hanagi Imphal West ki adhyaksa TS Bizen LYS Sales Private Limited ki managing director Laisam Ratan Kumar namadi panchayat ki member sing rakhi Ayang Lema Finance ki Bank Branch ama ngasi kesampa Toksom Lekaida Manipur Women's Cooperative Bank ki Vice Chairperson SS Mehmet Devina hangdokre. Common Facility Center ama hangdokpa loina masing matang na workshop ama ngasi lampel pata leba CSIR Northeast Institute of Science and Technology ki Branch Laboratory de pangtokre. CSIR CLRI CNI and CSIR NAIST Branch Left Lampel Partnership Pangtopa Tormoda Vision 2020 gi Hanagi Steering Committee gi Member Professor N Mahendra Hana Commissioner Oramba Dr. Arkenimai CSIR CLRI Senagi Senior Scientist Dr. K Karthikeyan Amadi CSIR NAIST Branch Left Lampel Part ki Principal Scientist Dr. A.S. Bit Kumar Yauna Miyokyan Suraki Professor Mahendrana Bharat Lengana Piriba Cannabis Scheme Kya Launarba Honasi Isana Isabu Hingma Ngamna Balambi TC Migi Mapal Tangwi Haini Bitadok Tuna Lanai Hingma Ngamna Ba Honagadamani Haike Handaki Pulwama gi Thogdok Matungda Kashmiri Singh Sathak Liba Thong Sina India gi Lusing Basing Yaungna India Mapunglam gi Miamna Kashmiri Singbu India Oina Khanduna Nungsibangam Indian Singdi racist ni makoina nungsiribadi asoba Hindustan amagi damakta Kashmir gi lam khaktani haibadudi mayak sengna takle haina aina thenkraba RPF na phondorle Franasi gi Secretary Publicity Robin Kuman gi serolamana February 13 da
पुलवामादा JSE Mohammed की म्यूएमना मसा मतुमदा बोम पोखाई हंदुना CRPF की मथक्ता सतकिबा सुसाइड अटैक ता CRPF की पर्सनल नेपु हातकिबगी मतुंग तारकपदा काश्मीरी दगिनी लाइनिंग मानै हाइबगी मिंगदा इंडिया की तोन तोन मफम सिंगदा मरा लेजद्रबा काश्मीरी नहा अमसुंग ललोलबा क्या अवत अनै नंख्रे इंडिया की स्टेट तारारोम सतकिबा थोंग अदुना महिलोसंग कयादगी काश्मीरी महिरोय क्या तांथोपिरखि ललोनबा कया मखोगी सिनफम थादोक्तुना चेनरखि सेरोल असिना लिसिंग वसामापल नेफु तरेतगी ओइरखिबा काश्मीर की फिबम अमदी म्यूट मिनै क्यागी मरिक सुंबा रिपोर्ट पल्लदुना पुलवामा थौदोकी मखा तरकपदा इंडियाना JSE Mohammed की बेस कैंप सिंगनी सिंगना मफम सिंगना नोंगतक्तगी लंदाबदा पाकिस्तान आर्मी ना फाखिबा इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर अभिनंदन बो जेनेवा कन्वेंशन लिसिंग वसामापल नेफुमापल अमसुंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की मतुंग इना इकाई खुमनना लोइना बिगदबनी हाइना इंडियाना मालमगी मियामगी मांगदा लाव खोंखिबा असिदा मणिपुर अमसुंग वेस्या लमदमगी मियामदा तसेंगना अंगक पोइबदा नतना इंडिया की दमकता इकाई पोई मसी इंडिया लंगा की मरेनी लोंगबा थोंग मयक सेंगना मसक ताक्सबनी काश्मीर अमदी वेस्या लमदमदा इंडिया की लानमीना लिसिंग वसामापल नेफुमापलदगी हौना मखोगी लेंगाक मरा सेसनना होनाबदा मियोय लिसिंग क्या तमथिना हापी खरबा अमदी हातलगा मसातिबा खंगखिद्रबा मपुंसी सोयनाहनख्रबा मियोय लिसिंग क्या नुपी ओइबी लिसिंग क्या गी इकाई खुमनबा तमसिनखिबा ओटनेबी खरबा मियोय लिसिंग क्या बो मालेमगे मियामना यानरिबा सना कांगोलसिन पुनम थुगाइदुना अवाबा ताहनखिबा मसिगी मतांगदि इंडिया की लानमीसिंगना जेनेवा कन्वेंशन बु इकाई खुमनखिबरा करीगिदमक्ता मालेमगी सना कांगोलसिंग गाकना सटखिदबगे हंगले मणिपुर अमदी वेस्या लमदमदा इंडियन आर्म फोर्स अमदी सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना लेपलेतना मेबगी हक खोंगाउनरिबा असिदना जेनेवा कन्वेंशन अमसुंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ करीगिदमक्ता गाकिदबनो इंटरनेशनल अमसुंग नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट अनिमक्ता चनरिबा कॉमन आर्टिकल 3 बो इंडिया की लानमी सिंगना गाकतना खोंगोय नबगिदमक इंडिविजुअल क्रिमिनल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी की मतुंगिना मतिक साबा मराल गिदमक्ता वायेंदुना सेराक फंगलोइदबगी मरम लेते इंडिया की लानमी सिंगना निंगतम लानमी सिंगनम थनमगी मिंगदा चथरिबा मिनै सिंगदा इंडिया की पार्लियामेंट ना सेमजिनबा सेमखिबा जेनेवा कन्वेंशन एक्ट लिसमसाफल होंपुबु गाक्तुना चटफम थोकपनी अदुबो हाइरिबा लो असिबु खोंगाव नबगी कुदम चांगदम कया ngasi मणिपुर मदि वेस्ट लमदमदा मियोबगी हक तमथिबा मोंगदा तेमसिनदुना लाकली हाइबदु मयक सेंगना ताकले हाइरि मसिगिदमक्ता इंडिया की आर्म फोर्सेस सिंगी सुप्रीम कमांडर ओरिबा इंडिया की प्रेसिडेंट की हौरगा मसिदे सेनबा खुदिमा क्रिमिनल ट्रिब्यूनल अमना वाइल चथरगा मरालगी मतुंगिना मतिक साबा सेराक पिफम थोई हाइरि कांग्रेस पार्टी ना अमुक हन्ना लेंगाक पाइगनी हाइबसी मंगमगुमनी मखोना वाखलोना खंजबदि करिसु काइदे थबक ओइना उथोपा ngमलोइदबा खक्तनी हाइना पीडी की चेयरमैन थागा केंद्र के एमएलए टी रोबिंद्रोना एसटीवी न्यूज का उनबदा फोनरोले हौजिक चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लुसिंगबा लेंगा आसिगे मनुंगदा रिसफल तौबगी वाफम लाक्लिबा सि माके माकेदगिदि करिसु हाइनिंग लेते मिनिस्टर रिसफल तौबगी थबक असिदि हाई कमान अमदि चीफ मिनिस्टर ना लेपादुदा अरोइबा वारेफ ओइगनि हाइना फोनरोले हजिक हजिक रिसफल तौबा तौदबा हाइबसिदि खोगी अखोई एमएलए खोई प्रिव्यू लेबा नते मसिदि खोगी ऑनरेबल सीएम अमसुंग खोई हाई कमांड की मकुता लेबनी अखोइदि खोई एमएलए अमा ओइना आइबु एमएलए खमलेबा आइ प्रजासिंग अंगंबा मतेंग पांगना होनबा अखोई खोगी अवार पाले मियामसि खतंग चाखोतनबा खतंग होनबदा अखोई इथौनि खला खोई लेजरी अदुगा कइमो रिसफल तौ मतमदा अखोई बिसमुरी 6 दा खोगी मिनिस्टर पिरक हाइबसिसु खोइदि आइना कछु हाइबदि ngमदि खोइना कछु हाइबनि थोकते अदुदि साइना हाइजगदिनि इट्स इन द प्रीव्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एज वेल एज विद द हाई कमांड्स मखोइ लाइना अफमसे थमजके सेंट जोसेफ स्कूल की ओजा एल पूर्णिमाना सलाइबा क्वाकेथल निंगसमचा कोल्ड लेबा हॉस्टल में मैरोई नुपा मचा सिंगदे नतबली सेट चलमी हाइबा तौदो लेबक थिबिन हाइना देसामना फोंदोले असिगुमा तौदो से अमुहना थोक्तनबा ओजागी माइकुम उपतुना ओजा खुनाइबु सेंथानबा मिंगसत थेननबा होनरिबा पूर्णिमा की मथक्ता लोकरपम थोकपा मतिक साबा एक्शन लोकतुना मियाम खंगना जेराक पिगेदबनि हारि हौजि पाव मलथा तेमा ब्रेमतंग लमनसे I am the starter. We work it together. The adventure when we chase it together. I am the after party when we rock it together. Styles, but it's stylish only when we live it together. The next gen Maruti Suzuki Ertiga, move together in style.
ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯅꯦꯞꯀꯤꯟ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯠ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯦꯁ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯃꯊꯛ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯅꯦꯞꯀꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯐꯪꯍꯟꯖꯔꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯅꯦꯞꯀꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯐꯪꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠꯀꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡꯗ ꯅꯣꯡ ꯌꯨꯕ ꯂꯩꯀ꯭ꯔꯛ ꯆꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯨꯝꯊꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ UK ꯇꯥꯏꯜꯁ ꯍꯥꯎꯁ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯇ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯞ ꯒꯥꯔꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ UK ꯇꯥꯏꯜꯁ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯇꯥꯏꯜꯁ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯥꯏꯠ ꯃꯥꯔꯕꯜ ꯑꯦꯂꯨꯃꯤꯅꯤꯌꯝꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯗꯤꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ 2,000 ꯍꯦꯜꯂꯕꯗꯤ ꯀꯦꯁꯇ ꯂꯧꯖꯗꯦ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯔ ꯂꯨꯄꯥ 10,000 ꯍꯦꯜꯂꯕꯗꯤ ꯀꯦꯁꯇ ꯄꯤꯊꯣꯛ ꯄꯤꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥꯃꯛ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯧ ꯏꯪꯈꯣꯜ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯄꯦꯃꯦꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 2,00,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯆꯨꯝꯗꯤꯌꯦ ꯀꯔꯕꯥꯔꯒꯤ ꯈꯣꯔꯁꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏ ꯎꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯃꯦ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ 10,10,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯁꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯖꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯊꯧ Come on, India! Go cashless, go clean! The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. Medillion Ambulance Services Manipurna Miyamgidamak Hodokchere 24/7 ambulance service Masjida hospital amadagi hospital amada patient puba yumdagi hospital da puhatpa yumda discharge tobagi puthaba amadi Guwahati na chingba Manipur gi mapalda chatpagi ambulance sing phangbiragani miyamna pijariba ambulance ki number sing asi save tawbiyo amadi call tawbiyo Medillion Ambulance People Ambulance Notice the Hanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI ki license pangraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki Makada Financial Institute amo in a Sakangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Mission ki Makada subsidized loan piba the Mangzil Thariba Pathobi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary company singi sister yauna puna branch tara hum doyang dukjare miyamna financial facilities sing lobi na bading sing jare Pathobi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies Unified Academy, a premier coaching institute for medical and engineering entrance exam. Admissions open for crash course for NEET undergraduate 2019 eligibility 12 pass or appeared. Office timing 1 p.m. to 4 p.m. For Thursday 6 a.m. to 10 a.m. For details kindly contact Unified Academy, Kwakatel Bazaar. Break matungda taramuk makata pausing All Jiribam United Clubs Associations amadi Krishna Diagnostics 50 bedded hospital ningsang kulga kusam naduna lemna medical test makatana pangthokni ngasi Usat Halls Pioneers Club ta miyoi samayang kerom test toki hayang Isel Club dimungna pangthokani hari Government Aided College Mari lengang na mapungpana loksinana ba waref logdabi mayokta for Government Aided College Association na Kwakitel Thonozum Lekai Community Hall da Sara Henba madi wakat mipam pamduna kongjang kre ngarang numidang dagi Association ki convener S Chandrakumar na Sara Henba hokibani Association ki co-convener Dr. L Sunil na lengang na verification loiraga loksin gani haibi thaja firaga cabinet na waref lokidaba sida pendaba dagi kongjang changsinmani haiki Manipur Sarkarna अथुब मतमदा लोक सभा इलेक्शन की कोड ऑफ कंडक्ट की ममांगदा अखोगी डिमांड असी थबक तवंथोक पिदब तारगदी हेन कनबा खोंजंग कयाम चंगदल जगनी मरमदुना मणिपुर सरकारना अथुब मतमदा मियंग चंगबिनबा निसिंग अमरोमदा सरा हेलकिबा कन्वेनर सलाम चंद्रकुमार के मसा सोक्सलपदगी नुमिदांग रेम्स त पुहत्रे मकाताना अथे ओजा सिन खोंजन चंगसले एडेड कॉलेज मरी असिबो थु मतमना गवर्नमेंट ना लोक्सिनद्रबदी ओजा मैम के मनुंगदा असोपन असियाना यारुलबदी लेंगांगना फबद पुगदबन हारि Kalen Thoksum Trust Environment Director amasung Center for Media Studies New Delhi ga khusumnaduna ngarang dagi hokiba climate change reporting ge state level media workshop ngasi lusinkhre ngasi aroba numita karang ithatta khundariba khunja sing unaduna loktak park ki mahusai phibam kaitharakpana khunja sing gi hingbugi lambi thengnariba awaba sendok lambi leitabana imung manung puba angang sing mai masing tambada ngamlaktaba lambi thong patabagi khudong sarab kya gi matang na khanan nenaki khunja sing mai kai dagi Itai Baras Namaram Oraga Loktak Part ki Kongsetta Akaiba Pinaba Part Asigi Ecology the Sound Akaiba
पीरबगे हाइबसे पादसदा तांगनो हिंगलिबा खुंजा सिंगदना हेन खंगे थेंगनरिबा अवाबसिंग लेंगांना थवैबिदि हाइना वारोना फोंदोरखे हौजे लेबा फिबम मसिदा इको टूरिज्म गे थौरांग लोखतपा लाइक मखा तंबा ngамद्रबा अमदि थबक फंगदना लेबा नहासिंगदा खुसाइबि ट्रेनिंग पीबा नुपी सिंगी फिसा लोनसा पाखत हनिंगु अपामा फोंदोरले लोकताक इन्वायरमेंट सोहले मांगले हाइसिंगे इथाई बिरेजे मा इसिंग चेनगे मफम थिंजल थंगरे अदुदि कदाइदि लोकताक से करी हुसिर ओइदि मरम करी लेगेबा थादु फम फालेते इरम खोलम लोइ थिंजन मनेबा असिसे अदुदुनदि लोकताक से मांगले से लोकताक से इथाई बिरेजे न मांगहन मने मसी हे थिंगिबा मखै लोकताक से सरकार फनायाम तोदनसु मसीगी कनोसी फान सुंगम ngमोय Phayangdi angom ingosa mihat Rural United Club Organization lamsana kanayang fondrole maraleba miyoy akan masirak piu lekhidri imumunungda matiksaba temang pibiu hari Tawal GSP Dr. S. Ibomsai miyang makada Lok Sabha Mikal Mawinina Nisai Mayota Satav Drive ta Tawal Police na ngarang yaripok wangzing amadi lerol teng makalekai digi pore likar yaw na yungo kaya galoy na miyoy mari pagpangamle paglaba miyoy sing amadi yu ayn gobe tabak lokat kray India ki mayung setpa package drinking water company ama oriba Distillery ngasidagi Manipur puthokuna launch tawkre Impal Hotel pangtoba launch tawgi tormaduda Commissioner PY5 LDA gi project director L Bhagaton amadi company asige franchise fanglaba MS and Enterprises ki chairman Nithozam Dinel Nasingba music nasraki Dinel gi makai dige Manipur da multinational company amage franchise fangduna pothok puthokpa si ngasige sina hanbo hini Enterprises asina puthokpa pothok Nagaland pawo yon gini masina pawo sing dam namasi miyam da pangan bada natana tabak pangdaba naha kaya ama tabak pibada mating oigani company gi pandam Myanmar pawo sandoktuna pothok yona pandam thamle haiki CAU gi College of Agriculture gi Integrated Beekeeping Development Center na nimitare nisumna satarkiba scientific oiba mongda khoiloiba amadi income hengatnabagi matangda ngasi Bisnupur amadi Churachandpur district gi oina CAU gi conference hall training program haudokre tormaduda Integrated Beekeeping Development Center gi principal investigator KS Ibohol yauna mari lenumi kyana suraki KS Ibohol na khoina mi punsi pi bakana basing khanba loina Koi loiba singna scientific oibam ongda koi loiba loina mokoi gi income mato karamna hengat hangatagi haibadu khanganaba training program si pangthopani haiki Maharashtra Buddhist College ki departmental room mari ngasi University and Higher Education Director W Malem Nganba single na sangakre Director W Malem Nganba na departmental room mari ase Rosas kumgi makhara sabani haiki Awang nongpo lamdamgi miyoy lak amagi makada leiba city sing lu nan tanabada North East Zone gi oina Thawal Bazar khwaidagi nanba city gi mana panglapada haraute ama phonglok tona council gi chairperson T Samo amadi the staff sing opugi tormama Thawal Municipal Council conference hall pangthokre chairperson Samona Thawal Kethel na lu nanba gi makok tarakpa haibasi Kethel phamliba miyam Mairoi Singh TMC gi staff sing councillor ward member amadi district administration gi matingdagi ni haiki Communication and Capacity Development Unit amasung PhD na field testing kit grassroots level gi training amasung ODF sustainability gi awareness thorum ama multipurpose hall Tamilnadu pangthokre tormadu executive engineer G Thaimai CCDU gi state coordinator Ras Kumar Somyo susuraki Makami Jamiat ul Ulama na sinduna golapati hafta da drug ki matang na miyam gi mipam pangthokre mipam da lubasi gi wangaloi Haji Arafat Ali Masjid Hatagi Imam Maulubi Rafat lecturer Haji Arafat Ali susuraki wangangloi Haji Arafat Ali na pangtholi mipam si tungi horliba na simunisa gi ipaktagi kalona ba masung golapati kak natana lamdamasi dagi mai kaba drug maru fangna mutana ba pangthokpani haiki Makami Jamiat ul Ulama Golapati amadi Anjuman anina may kaban ni sagi mayauta sang silba kongjang kudimak miyam na mating pangbiu haiki Sri Sri Govindaji Bhakti Graha Kendra Vidyalay gi Ompumari Raksuba award ngan thokpa amadi sahi gi thoram ngasi mongban bada leiba
Hanumal Thakur Mandir Pangthokre Tormaduda Mahiloisang Asigi President A Modhu Justice Commissions on Anglo-Manipur War Listing among Sanipar Mavudha Mathogi Vice Chairman Singkhai Luangsan Singmami Kanasuaki Bedalasi Assistant Secretary Sagul Sam Nabana Hausaki Matamda Larik Thiba Hibasi Kunasigi Mutkiwi Avi Pimla Lakwadagi Masibu Mutkidanaba Larik Thiba Music Award Pidna Pugning Tower Poluena Saigi Toromasi Pangthopani Haiki Tongju Kendri Manung Senba Common John Wanda Community Hall Ama Sananaba Sanglakpam Fresio Zet Kobamio Yamana Ngasi Urep Yung Tamkre Atumatamda Sabalo Yam the Kusinargan Hari Hausi Makata Ngasi Sanu Paulo Bise Ngasi Sanu Pausing Buening Tubzumdi Pangbigani Soli sing ani sumna tarani palamadi taramapangi Hero Ailiki Neroka FC Manipuri Aroibal League Round Match hayeng tilpung ani tabada Kumalampak Men Stadium da Real Kashmir FC ga sanaragani Hiram asigi matang ngasi North AOC da leba Classic Hotel ge Royal Hall da pre-match press conference pangthokre Thoram masida Neroka FC Manipuri head coach Manuel Ritamiro Friendly Sanaroi Saikom Ronald Real Kashmir FC ge head coach David Robertson amadi FC Pune City dagi loan oina goalkeeper oina sanariba Bilan Khan su saru yaki All India Football Federation na sinduna mamang sahigi October tang 16 team 13 na sarug yaduna home and away basis sa tariba Hero India League Neroka FC Manipur gi aroiba tara suba home match Real Kashmir ga sanaraba sem sabaloi kre ngasi pangthokiba pawgi mifam adu da sarug yakiba Neroka FC Manipur gi head coach Manuel Ritamiro Friendly na mamangi home match sing sanakibada lamdam asigi football bu nungsijaba singna support tarokiba sing thagatpa phongdokladuna hayeng Sanagadoriba season asigi aroibo home match asisu pongning thongna hapiduna mai pangna honabada mateng pangbiu Super Cup ki match singdasu support tobiu haiki Very thankful first to be honest and also about the supporters I want to say thank you and about the match the most important is the last match like I say also in the last match away I want that they enjoy our players, especially because we play in Ifal with our people, so that is the most important, and try to win this match, especially because the last match, everyone must show the power, the energy, and to give to our people again our best, all the best on the ground, you know. And I hope our team they will be ready for enjoy the match and to take the 3 points. For me, that is the most important. Take the 3 points and enjoy. They must enjoy our last game. Amaromda Real Kashmir FC head coach David Robertson na hayeng sanagadoriba Neroka FC ge sanarising masak naiba sanari kaya yauri match asi araiba oiroi mai pangnaba sanaduna full point pangnaba honagani haiki Well, I think they've got a very experienced back line. I-League experience, obviously the wide areas are good, they get some good balls in, and with Chencho there as well, it's made a big difference to them going forward, another option to go forward, a bit of pace and a little bit more experience. So a very experienced team, and we'll have to be our best, particularly playing away from home if we're going to get anything from the game. Sa Tariba League asida Chennai City FC na match 38 sanabalo kibada point nipu pangtuna ahanba Quiz East Bengal na match 38 sanabalo kibada point 38 pangtuna ani suba Cecil Brothers FC Goa na match 38 sanabalo kibada point 39 pangtuna ahum suba Real Kashmir FC na match 39 sanabalo kibada point 39 pangtuna mari suba madi Neroka FC Manipur na match 38 sanabalo kibada point 13 pangtuna sali Manipur Equestrian Association na sinduna tha segitang mangadagi senior men rider humputra mathoi female rider kuntra amadi junior rider kuntra manga punna rider sa maga kuntra manga na sarug yaduna Imphal gi mapal kangjibung da sathariba tarataruk suba DGAR Equestrian Championship amadi tara suba junior state Equestrian Championship ki ngasi pangtokiba junior 10 pegging lanes ta singkhai hunba polo club kongpan gi El Salam bana score kun manga lawtuna ahanba Eastern Student Club nongmaibung gi
PIS Prem Kumarna score kunithoy point manga logduna anisuba Imphal Riding Club Lampen Patki Rajana score kunithoy amadi Eastern Student Club Nongmaibungi M Naubuna scored kunmathoi logduna ahumsuba amadi marisuba position takre Junior 10 pegging lanes ke pangthoki badana Thangmaiban Youth Polo Club ki Victoria Wainamna score kun logduna ahanba Singkhai Hunba Polo Club Kongpan gi Nilu RK na score 38 point manga logduna anisuba club asigi ti Aistanana score 39 amadi Imphal Riding Club Lampen Patki Bebentina score 35 point manga logduna ahumsuba amadi marisu position takre amaromda nipi masagi so jumping ki pangthokibada Singkhai Hunba Polo Club Kongpan gi ti Aistanana ahanba Imphal Riding Club Lampen Patki e Roma Batina anisuba Kripsa Naurem Thongi Asalakina ahumsuba amadi Riding School Singjamagi Zeto Liana marisu position takhi Tagasiri boy, hoji makatana ngasino wigo kiba engasai paumo logise. Environment Directorate ki pangkiba ngasi wai kiba aingas hamati nuji ki pauda khwaiji ki sakiba Celsius degree kunipal dasmik taruk khwaiji ki ingba Celsius degree nipal dasmik ama Nuksita yawising managisang maximum da sada mariputara mari dasmik taruk ani minimum da sada kumapal dasmik ani oiki Ngasigi nong suki bigisang sino dasmik tara taruk millimeter ni Loisalak pada ngasing muru pausing amu kana pijre. International Women's Day ki thorom ngasi Manipur mafam kaya da pangthok nakre. Nupi da henba pangal pire hai basu makhoi bo orpi ne bi bade adumak lady hai na Manipur ki Governor Dr. Nazma Haptullah na hai kre. Masung second of sing na MPP ki office ta bomb thamlam le. Nasi dia STV ni pizza Manipur pau matang slow jre ming tabi puno pom kana.